Ya mutwe ni Njogishoka Igici njombi Alright, murakaniriza kuri YouTube channel yanyu ntayiri ni free time mu Rwanda. Tayari utugiye gukina ikintu bita Sheta Head ya original umutwe n'ukubarura ni video rimwe. Noneho ndagusaba ko subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Rero ko mubizi yirika Kanyoni Silvestri Doci Fazo nanjye Bravo. Tugiye gukina Sheta Head dukoresha n'utungutu. Dukubita mu mutwe wumva bigoranye uhita uvamo. Kwicana nta birimo. Kwicana nta birimo. Umwica gake na ngombwa ndabikora. Oya nta bintu byo kwicana birimo. Sheta Head nyine gake ivide mu mutwe cyangwa agashoka ariko ibyo kwicana nta birimo. Okay, ngiye kubanziza aho nari sibyo? Ako ni ngufata. Ambo. Ipfuke uyitwiba ipfuke. Ipfuke neza. Sakangaizi. Yo. Bang. Oh no. Kare kanjam. Dimugut. Ini dia double. Kuita hivi Wajio. Kanyoni wajio. Jauh kuja kira mutwe ya. Ya mutwe ni. Qual isso? Jauh. Mano umutwe no kwica mano umutwe
Raja ujya. Mano umutwe. Oya maze birenze ko tamubobye. Mano umutwe. Oya. Nagura pa hobura. Aje mudoki. Kuba yibanzeho urimo kwishe buri gihe wenda urimo kurarika amaguru sajya gufite ntawe uragukora byabanze buvura Cyamaze naragufotora kwa ugene. umuntu urungu twagiye uje kunuzumura twagiye Banyino kizumura mama umutwe yiri kutwiba ariko ukunda gukubita abantu wabaye witonze ntakwica reka dufite ko njye gukubita ukunda gukubita ugapfa ukunda gukubita ugapfa wowe iyo bitanze Njoni shoka Ndichi njoni
Ni njyewe. Spira. Oh, ni evidence. Ni yagira. Nje bitambika gute? Ni wowe cyane wowe. Oya reka tuone kirapandike neza ngo uboneka ibyo bakora ari Sari. Umukweto ko ari guhumura wumvise. Arumvise. Wow! Nagifashije. Oh no! Sari. Ubwo nyine yagiye. Chawaruka wantu bakundi. Komori nizo byatukuye. Urimo kutwiba mbaza. Kurama amaboko ariko twiba. Oya. Ariko se. Mane niwo mukusinye ntari tena. Kumari tera. Aracyarimo nawe. Iki. Yewe muracyari ugiye nagiye. Bisigaye Iki. Iyo muranyi. Ubwo nimba twembi dusigayemo turi babiri turashyushye. Yego. Ina yabari. Oh no! Oya uratinze murangi by'abafana bawe. Ko ngiye kubakubitanga amara. Shabarangi warabona nawe. Ni umutsinzi umukino w'umutsinzi byari danje kabisa. Ewana noneho ndikumva haburamo akantu ariko baranyibye numvaga nakubita na babiri bonyine bakubise amuranyibye wantu. Wajya nkubita uduhine mu mutwe wabo se. Wajya nkubita kagakubita. Oya buretse. Cheta head yakirangiye naga yagarukiraga. Twasabukana sabusaba kugira ngo tujye dukurikirana umunsi ku munsi. Ewana ibindi naho ubutaha turabakora iki nubwira abafana bawe. Abafana banjye ubutaha none ndabakubita show y'ubugome ewana ya danje. Nifuriza ko mwazajya mukana no kugatima n'agasara. Agasara bakara kuri TikTok. Vango comment ya mbere tutacyohereza. Shiraho nimero yawe tutushya mu gihugu. Mpita nkukubitira inote y'igihumbi. Okay, turabakunda.